ono što je još ja istaknuo s te utakmice je izjava Nenada Bjelice nakon utakmice, gdje on onako kritizira igrače Dinama, ali ono što mi je zanimljivo po pitanju izjave za Marka Pjacu je to da je rekao da je očekivao veću energiju od Marka Pjace, da je očekivao više na toj utakmici njegov doprinos i da on ne zna šta je Marko Pjaca radio dok je bio u reprezentaciji, koliko je trenirao, koliko je tamo radio, šta je meni onako malo nastavak onog polusukoba koji je traje između Dinama i HNS-a, gdje su se u Dinamu i naljutili što iz HNS-a nisu se, recimo ono oko Petkovića je bilo šta nisu nazvali da se informiraju, ali meni je poprilično nevjerojatno da ti svog igrača koji je na reprezentativnom pozivu FIFA Dayu, nisi ispratio, nisi znao svaki dan koliko trenira, jer mislim, meni je normalno da se svaki dan iz kluba čuješ sa takvim igračem koji, ako već nemaš komunikaciju, što je najnormalnije bi bilo da imaš komunikaciju sa stožerom reprezentacije koji će ti dati neki GPS, koji će ti reći, gledaj, danas smo recovery, danas smo ovo, i da ti kad se igrač vrati znaš apsolutno šta je on radio, u kakvom je on stanju, bar očekivanom, i šta ti može pružiti. Tako da taj dio pokazuje da i dalje taj neka komunikacija između Dalića i Bjelice ne postoji i da je Bjelica ju možda malo i htio naglasiti tom izjavom iza utakmice. Da, lako moguće. Mislim, možda i postoji, možda on čisto to naglasio jer nije na dovoljno visokoj razini da nije sve dobio, ali moguće da je u stvari u potpunosti zamrla ta komunikacija između njih, ali nije baš da mi se sviđa kako se baš prozove i tako Pjaca. Mislim, vjerojatno je to u njih u slačionici dobro iskomunicirano prema njemu i šta će on reći, bla, bla, bla. Ali čisto iz konteksta onoga što smo vidjeli na terenu, jer Marko Pašalić, jedan od razloga zbog čega je on u ekipi tjedna je bilo i zbog toga što je on 20 puta došao do svojih 20 metara, nekoliko puta oduzeo direktno loptu Pjaci, gdje nije Smolčić ostavljen sam da se bori s Pjacom, nego se Marko Pašalić jako puno puta ispuštao dole i njih dvojica su zajedničkim snagama napadali njega. Rekli smo već za Ogivaru da nije toliko visoko dolazio, nije bio potpora Pjaci, tako da nije sada ni Pjaca mogao ne znam šta u takvim situacijama. Jer jednostavno protiv dvojice onako prilično dobrih igrača, pogotovo protiv Smolčića koji je defensivno jako stabilan i kad ti pomogne još Pašalić, to je zahtjevna situacija za naći se u njoj.